Ata na lamang silipan reng pagmaragulo kandidata ng Queen of San Fernando 2025 king istorya ng Patricia Mamangon. Antila mong sampaga aagnanagna na memo kadkad reng 20 kandidata ari nampak king karelang pink a imalan king preliminary competition ning Queen of San Fernando 2025 again upon keti king Vista Mall inyang April 22. King kapatabanuan ning prestiyosong beauty pageant pasibayong petunayan na aliyamoy ti basta celebration ning LGBTQIA+ community nune meto nga makuleng pa magkilala king legwan, talento at gelinganda reng hanggang partisipante iba't kareng miyaya liwang barangay ning syudad. So this year's edition is truly different from the previous because this year we have these new candidates coming from the different barangays representing their barangay. At nakakatuwa kasi na this is not only a celebration ng mga LGBT. We also recognize each talent, beauty that they have. And of course, this is also in line with the celebration of our Fiestang Fernandino, Magpiesta na kaya katamo. So this is our best way to give back to the city. Makatudya naman ning ligligal legwan king pa magmasusi king kapiesta ning San Fernando. Kawani king pa magrampa ba pepakit da naman reng kandidata ing karelang kanya-kanyang talento. Manibat king perak. Kanta. Spoken word. Mapandiman o kalulong at tinakaroon at akuman inulugod king pamangan. Ang gakareng monolog at tatalake king sitwasyon ning realidad, king karelang karanasan at karelang pangarap. Ingan tabayan ng Coronation Night, ganapan niya king May 5, 2025, king Kingsborough International Convention Center nung nukarin, pili na niya yung bayong reyna ang maging lupa ning Leguan at pamipante-pante king siyudad San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo.